Comment member position ukuthi abantu sebayithatha kubabona ngani kuthiwa kumena amagate kuphela. It's more than that kumena amagate ukhala amagedini. Ngoba kade sizathola ukuthi bengiphiwe i-role both executive le board ukuthi ngikhangela ama-juniors, and I think ama-juniors have done pretty well, and ama-juniors they need support and they were getting support from me because we realized ukuthi kwakule vacuum, no one was giving ama-juniors much attention. Ngamina ngase mfaka isikhathi sami kuma-juniors, ngikhangela ama-juniors wonke from ama-14, 16, 18 lo D1, and besisenza kuhle kakhulu. Isifiso sami ukuthi bengithi ngiqhubekele phambili for the next 3 years lezi ukuthi sibone ukuthi junior development usimisa ngaphi, ngoba yikho kule Highlanders khona uzakhumbula ukuthi nxa ngangisekela ngidinga ukubana ngikhethwe ngathi mina iHighlanders kumele ibuyele ku juniors kwabantwana abancane, yikho kule Highlanders khona namanje khona lokho sesikwenza yikuthola ukuthi kade sesa ngemva kokubana sengikhangela ama juniors kwaba labo Prince Dube, o-Adrensila, o-Brian Banda, o-Bukhosi Ncube, o-Charlton Siyalonga, o-Ray Lunga, khathesi we speak khathesi labanye ababuyayo futhi. So ngezinye indlela engizama ukuthembisa abalandeli be-Highlanders labaseke be-Highlanders ukuthi nxa ngibuyele ku-Highlanders sesiyaqedisa i-junior development kade sivele sesiyiqalisile, ngoba uzathola ukuthi khathesi labocoach abazwisisayo i-junior development ukuthi kuyini, okuthathela uThebe, uGift Lunga Junior, uSiza Khoza lo Shepherd Mabaleka Sibanda. Amalunga eHighlanders bengicela ukubana bengiphe usekelo labo, ngicela amavoti abo ukuze bana ngiqedze lolu udaba esesiqalisile, ngoba uzathola ukuthi asilo lodwa udaba esenduqalisile. Even ama-marshals ethu ngakhuluma lama-police ukubana sibatrain ama-marshals kuma-basic ukuthi sicontrole njani i-crowd. Uzathola ukuthi i-crowd yethu yes kube lama-incidents athize kodwa sokule improvement, ngoba lama-marshals ethu ayatrainwa ngamapolisa. Each and every home game bayahamba for 30 minutes besiyatrainwa nje i-basic policing, the ground management.